Pemirsa ngeninin indeks syarat utama sane patut kaduenang oleh sang dalang sejroning nyolahang wayang Sapuleger. Sapuleger rumasuk silih tunggil sesolahan wayang sane kesuciang, mawinan sane dalang sane mesolah nenten dados ngawag. Persyarat pertama dados dalang Sapuleger inggih punika medue tetiga kewagedan dasar sanema utama. Luwere sane pertama patut medue kewagedan nyolahang wayang. Kaping kali medue suara sane tegas tur janten sejeroning nyerita yang lampah pewayangan. Sane kaping tiga presida becik mirengang tabuh gender wayang mawinan lampah cerita pewayangan presida anut ring iringan gender wayang. Tios punika dalang wayang Sapuleger taler mangde urati ring aspek spiritual. Yening calon dalang sampun presiden nelebin tetiga kewagedan dasar, dani patut ngemargiang upacara pewintenan. Mewinten puniki membuat kemargiang oleh sang dalang, mangde presiden nyolahang wayang, ring upacara-upacara tiosan, rumasuk wayang Sapuleger. Sesolan wayang Sapuleger medue semertin sane utama, pemekasnya ne majeng krama sane embas ring wuku wayang manut penanggalan Bali. Wayang Sapuleger ketegasin pindah ke upacara penyucian, ngicalang legat utawi male ring angges sarira. Antuk punika krama sani embas ring uku wayang kepatutan ngemargiang pebayuan Sapuleger. Sesolan wayang Sapuleger rumasuk silih tunggil tetamian budaya sani ngodar nilai seni taler keta medaging nilai-nilai filosofi miwa spiritual sani membuat majeng keuripan krama Hindu Bali. Juliana, Bali TV.